Sashi sinbiang ngai kublay ban ngapriang subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media. Ngadon ya kani ke jingkli ke bangakwa ban keli na pi baro. Yano na kinilay penjit. Hoy kini baro laingut kidon lajan hakaju kapor. Ubanikong ulong. Ubadon perlok bat ki politician ki basniu. Ubawat jing ai jimut na kinong paiklur. Ubadan alngut ki tengah. Ubakerni di duma bat ubatanglang pra hadu spausin hisngi. Uba arpat. Udai uba la syak bekam hadu asin. Uba tiak put hadu janmit. Uba kerni di duma. Uba pendon kam kenja hakapo lake college. Bat uba dikiat man ke janmit. Uba laipat. Udai uba shilur ha kerkom shnatma. Ubam ju bamdo. Ubam ju di duma. Ubam ju dikiat. Ubam ju syat syukur. Yala kajong ke tengah. Na pedeng kini kilaingut ngangit baro nginjit ya ubalai. Enre ngakwa ban pin itu kini kilaingut. Ubaningkong udai u Franklin D. Roosevelt. Ubalong u Presiden ubalai pual jong kari Amerika. Hoot haka history jong kari Amerika. Udai mau ubalabat slam ya kakam kum u Presiden haduk kumba South term. Nadu usnam syejar kenai spa lai pulai hadu usnam syejar kenai spa saupusan. Kakam kabapau ba ulale kadai ke jingwan ra ye ki program baper ban penyo ya ka jing tengan nak bentar kitu ki baklam kam klam jam bat kinong rap ru kumju kham tam ka jingwat lat ban ki ha ka yo ka kot jongki. Ubar udai Winston Churchill ubalong u Prime Minister jong ka United Kingdom haduk kumba asin haka spasnem syeja knai spa saup ho hadu saupsan nangta syeja knai spa sanpui hadu sanpusan. Hoy udai unong lam ktien uba pana jong keribilan ulong ru unong thokot uba pau ulong ru usipai unong yalam uba la yalam ya keribilan banjob ha katmaba kabaar. Ubalai pan ubang ngakwa ban pin itu syepi. Ya kabang yusudai banjit ya ubalai. Henry ngakwa ban ong. Wa uni ubalai udai u Adolf Hitler. La itu ya u la jutip da kapertai kum uta u diktator. Jong ka Nazi Germany. Haus nem syeja knai spa lai pulai hadu usnem syeja knai spa saupsan. Kawai kakam kaba syirkai kaba ulale. Na pedeng ki kam baman baro kalong baula peniap haduk kumban riu million kabato haduk kumban riu polak kijiu kajihikai na kani kalong kabama bangin bisyano ya kibriu tang na kabasyabar kajing im jongki kijinglin jongki ni na kijinglong jongki hendengim tepat ya kabasyapo berkiso jong kajing im kabasyapo kaban sami syabar ha kowe kesengi ken mau ba kaju kaum kluj ka ba pen ya ka peleng kan penjamru ya uphan haba upon kak tim la pasam sim jong blai ka ong ka gospel ka kum Matius kalanong ka banyo ka dekot ka banikong bat ka baar wat bishar ong u Jesus Christ na ba on sa bishar yapi na ba da ka jing bishar ba pi bishar on bishar yapi ba da ka jing to ba pi to on to pat yapi khadu kay kabang akwa ban kado Hebrew kalanong kabakat ar kadakot kabaar da kabakmi sya ujisu unong penlong bat unong perjanai ya kajinge jengi dongin ye kmit laki khmat bakanjado ki khmat balkanjam sim tang sya ujus Kristus ubala ban penjanai yangi to ai bo blai un khurkhu yangi lang baro nak bentar kabrom jong blai amen.